이 생체 이용률에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 예, 오늘의 홀테 인큐텐 ганцхан дэлхийдээр инкютенс байдаг биологийн ашиглалтын тухай. 생체 이용률이라는 말은 우리 몸 안에서 어떤 물질이 일을 한다는 의미예요. 네. 비ологийн ашиглалт гэдэг нь юу вэ гэхээр хүний одоо бидний биеийн дотор те юм өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулна гэсэн үг. 그래서 많은 건강 기능성 식품 원료가 알려져 있습니다. 네, олон те нөгөө баадын одоо бүх найрлагууд нь ер нь энэ сайн гэдэг юу гэдэг нь бүгдээр ингээд дэлхийд мэдэгдсэн байгаа. 이 건강 기능성 식품은 특별한 효과가 있는 게 아니에요. 네, тэгээд ингээд дэлхийд мэдэгдсэн байгаа тэр баадууд болохоор чинь ямар ч үр дүнгүй. 일정 부분 우리에게 도움을 줄 수 있습니다. зүгээр нэг хэсэгхэн тэр жоохон хэсгэл үр дүнгээ өгнө. 왜 효과가 없느냐? яагаад үр дүнгээ өгч чадахгүй нэ гэвэл 우리 몸 안에 들어가서 일을 하지 않기 때문에 효과가 없는 거예요. яагаад тэгэхээр хүний биед орсныхаа дараа биед орсон бол тэр чинь үйл ажиллагаа өөрөө явуулах ёстой. тэрийг чадахгүй учраас үр дүнгүй гэж хэлж байгаа юм. 그래서 한국 정부에서 이제 기능성 식품을 효과를 있게 만들기 위해서 몸 안에 흡수를 시키라고 연구를 하라고 해놨어요. тэгээд Солонгос улсын өөрсдөө эрүүл мэндийн яамнаас те одоо энэ хүрээлэн тэр баадуу те үр дүнгээ өгөхгүй байгаа хүний биед шингээж өгөө гэсэн даалгавар авсан. 이 오른쪽에 이 커서가 움직이는 게 보이나요? 동글동글한 거? энэ одоо бүрэнхий цэнхэр одоо нэг маус ингээ хөдлөөд байгаа юу байгаа штэ. 이거는 한국 정부라는 의미입니다. энэ бол Солонгос улсын улсынхан гэсэн утгатай үг гэсэн үг. энэ тэмдэг. 또 다른 정부에서는 어떤 연구를 하라고 했느냐면 물에 녹여서 흡수를 시키라고 했어요. тэгэнгүүт улсаас те заавал уусны тийгээд шингээ гэж хэлсэн. 그래서 이게 몇 년도의 일이냐면은 작년에 우리나라 정부에서 안 녹는 물질을 물에 녹여가지고 흡수를 시켜라. 요 연구를 하면은 연구비를 주겠다라고 공고를 했습니다. улсаас те түрүү жил 24 он усанд уусдаггүй байцыг усанд уусгаа гэсэн даалгавар өгсөн. ингээ олон газрууд тараасан. 근데 저는 2007년도 지금부터 18년 전에 물에 녹지 않는 물질을 물에 녹여서 흡수를 시키는 연구를 시작했어요. Би болохоор яасан гэхээр чинь 2007 оноос ахуулаад усан дуустгүй юмыг усанд уусгах гээд би энэндээ туршлага анхаарлаа тавьж эхэлсэн. 자, 그러면 우리가 식품을 먹는 목적은 치료를 하기 위해서 먹는 게 아니라 아프기 전에 예방을 위해서 먹는 거예요. бид нар тэ баадыг уухдаа бодвол тэ энийг эмчлэе гэж уугаж байгаа биш. тэ биеэ урьдчилан сэргийлэх гэж уудаг. 누구를 예방해야 되느냐면은 활성산소라는 물질이 있는데 얘를 예방을 해야 돼요. Тэгэхээр юуг одоо тэ ингээд бид нар урьдчилан сэргийлэх вэ гэвэл идэвхтэй бодисуудыг урьдчилан сэргийлэх. 활성산소가 뭐냐면 이때 배치겠긴 이후에 계획. 산소는 O가 2개예요. O가. 산소는 우리가 영어로 악시전. 그 악시전이라는 단어 앞에 O가 있어요. O. 이 O 2개가 붙어 있는 거를 우리는 산소라 그래. бид нар нөгөө нэг 산소가 хүчил төрөгч нөгөө O2 гэдэг шүү дээ. энийг бол хүчил төрөгч гэж хэлсэн. 근데 이 O 2개가 떨어져 버려. Тэгэхээр бид нөгөө нэг химийн юун дээр O2 гэдэг ингээд тэмдэглэдэг шүү дээ. тэрийг энэ хоёр чинь хоёр O чинь ингээд нийлж байх ёстой чинь ингээд салцдаг.
그래서 굉장히 불안전한 거야. 붙어 있어야 되는데 떨어져 있었어. Ягаад гэхээр энэ өвд хүчин хоёулаа энэ өвд чинь хоёулаа энэ нөгөө хүчил төрөгч чинь нийлээд байж ах хэрэгтэй юм чинь тус тустай байхаар чинь айгүй тийм эмзэг байдаг. 요거를 활성산소라고 이야기를 해요. Тэгээд яг ийм тус тустай байгаад ингээд эмзэг байгаа энийг л бид нэр идэвхтэй бодис гэж хэлдэг. 불안전하니까 상대방을 막 공격을 하는 거예요. Тэгэхээр энэ чинь айгүй эмзэг бид яхаа мэдгүй ингэж байж байгаа учраас одоо ямар нэг юм ч юм уу бидний биелүү тийм ингээд дайрч эхэлдэг. Энэ идэвхтэй бодис. 누구를 공격하느냐면 우리 몸 안에 있는 세포를 공격하는 거예요. Тэгээ энэ юу руу дайрдаг вэ? Энэ нөгөө нэг идэвхтэй бодис юу руу дайрдаг вэ гэхээр чинь бидний биед байгаа эснүүд рүү дайр. эсүүд рүү. 이 공격을 받아서 세포가 데미지를 좀 망가지는 거예요. 쉽게 이야기하면. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг идэвхтэй бодис чинь нөгөө нэг ингээд дайрахаар бидний биед байгаа эсүүд зарим нь эвдрэх ч юм уу, зарим нь те ингээд устдах ч юм уу, хугарах ч юм уу янз бүрийн тэмдэглэлд ордог гэсэн. 그러면서 다양한 질병이 발생을 해요. Тэгээ энэс болоод бидний биеийн өвчнүүд үүсэж. 그게 활성산소가 우리 몸의 질병의 90%를 차지하는 거예요. Тэгэхээр энэ идэвхтэй бодис бодоод бидний биений 90%ийг эзэж. 그래서 이 활성산소를 잡아야 돼. Тэгэхээр бид нэр энэ идэвхтэй бодисыг сайн барьж өгөх хэрэгтэй. 그래서 활성산소를 잡아주는 이 무기가 있는데 두 가지가 있어요. Тэгэхээр энэ идэвхтэй бодисыг барьж чадах хоёр янзын юм байдаг. 한 가지는 여러분들이 잘 알고 계시는 비타민 같은 항산화제, 항산화 물질이라 그래요. 활성산소를 잡는다고 해서 항산화 물질이라고 해요. нөгөө хоёр юуны чинь нэг нь 한산화 물질이면 안티옥시던트. 안티옥시던트. 네. нэг нь 안티옥시던트. 그리고 또 하나는 항산화 효소야, 효소. 네. хоёр нь болохоор чи 안티옥시던트 мөртлөө 엔자임. 그래서 이 항산화 효소가 항산화 물질보다 효과가 훨씬 더 좋아. Антиоксидантаас антиоксидант энзим이 илүү их байх нь илүү сайн байна. 그래서 항산화 효소는 우리 몸 안에서 만들어져. 몸 안에 체내에 있어. Энэ 항산화 효소? 효소. 네. Энэ антиоксидант энзим нь болохоор бидний биенээс өөрсдөө ингээд би өөрөө үйлдвэрлэж байдаг. дотороо. 항산화 물질은 우리 몸 바깥에 있어서 우리가 먹어줘야 돼. 네. тэгээ антиоксидант эсгэд юмыг болохоор бид нар гаднаасаа ингээ ууж идэж уух. 그래서 여기서 중요한 거는 항산화 효소가 우리 몸에 많이 만들어지게 하는 게 중요한 거예요. Тэгэхээр бидний биед байгаа антиоксидант энзимыг бид нэр эсгэх хэрэгтэй. Энэ 306 дээр улаан өнгөөр байгааг нь хэлээд байгаа антиоксидант энзим гэж. 왜 항산화 효소를 만들어줘야 되느냐면은 나이가 들면서 항산화 효소가 몸에서 안 만들어져. 예. 그러니까 тэг хөгшрөх тусмаа насаахах тусмаа хүний биенээс антиоксидант энзим нь ингээ үйлдвэрлэхдээ болдог. бий болохоо болдог гэнэ. 그래서 이 항산화 효소를 만들어주는 물질을 찾는 게 중요하다. Тэгэхээр бидний биед байгаа хөгшрөх тусам тэр багасж байгаа тэр эсийг бид нэр тэр гаднаас уух хэрэгтэй болдог. тэрийг юугаар олдог? 그게 누구냐 하면은 커큐민이다. 커큐민. тэр юу вэ гэхээр 커큐민 юм. 근데 이 커큐민이 생체 이용률 몸에 들어가서 일을 하지 않아. Тэгтээ нөгөө 커큐민 зүгээр энгийн 커큐민 уурлаа гэхэд хүний биед оронгуудаа тэг биеийн дотор ямар ч үйл ажиллагаа явуулдаггүй. 그래서 요거를 흡수를 시켜주는 게 대단히 중요하다. Тэгэхээр энийг хамгийн чухал нь хүний биед ороод шингээж өгөх хамгийн чухал. 요거를 흡수를 시키려고 요 물에 녹지 않는 커큐민을 물에다가 완전히 녹여버려. Тэгэхээр би энийг усанд уусдахгүй энэ 커큐민ыг усанд уусгадаг болгоод. 그래서 물에 녹은 거는 설탕이나 소금이 물에 녹듯이 녹아야 돼요.
네, та нарын мэдгээр усанд те ингээд сахар юм уу давс хийх юм бол усанд уусдаг штэ. тэрийн шиг уусгадаг. 그것도 많이 녹여야 돼. 적게 녹으면 우리가 대량으로 못 만들면 사용이 불가능해. Тэгэхээр тэрийг бүр сайн уусгаж өгөх хэрэгтэй. Зүгээр ороод нөгөө усандаа уусгахгүйгээр бас үлддэг. Тийм учраас бид нэр их хэмжээгээр хийгээд уусгах. их хэмжээгээр хийсэн ч гэсэндээ уусдаг байх хэрэгтэй. 가운데 요 비익관에 담긴 게 완전히 녹은 것처럼 보이나요? Энэ одоо нөгөө дунд нь байгаа шилэн дотор хийсэн яг нэг уудсан юм шиг харагдаж байна уу? 그래서 이렇게 녹이는 게 첫 번째고, 두 번째는 그럼 녹였더니 우리 몸 안에 우리 혈액 속에 들어갈까? 이게 이제 두 번째 중요한 포인트예요. 네. хамгийн ихнийх нь ингээд усанд оруулаа энэ нь уусч яах гэдгийг харууллаа. Тэгвэл бидний биеинд ороод уусч яах гэдгийг харж байна. Тэгвэл энэ дахиад бидний бие рүү цус руу орж ийн үлээсээ явж яах гэдгийг хоёр дахь. 그래서 들어가는지를 체크했더니 약 1000배 정도가 흡수가 더 많이 됐어. Тэгээд эхний удаад бол уусгахын би хийсэн. Тэгээ хоёр дахь удаа шалгалт нь бол усанд уусж байгаа хүний биений цустай холидоо шингэж нүдийг харсны тэр нь 1000 дахин илүү шингэсэн. дахин илүү. 함량을 높였더니 1600배까지도 흡수가 더 많이 일어나. 네. Тэгэхээр би доозыг ихсгсэн чинь бүр 1600 дахин хүний биений цус руу нэвт шингэж орж ирсэн. 그래서 이렇게 흡수가 잘 되는 첫 번째는 녹였고 흡수를 시키는 데까지 성공을 했고, 그럼 이 물질이 어떤 일을 하는지가 중요하다. 네. Тэгээд хамгийн ихэнд нь те усанд уусгадаг болгосон. Уусгасныхаа хүний биеийг шингээдэг болгосон. Энэ хоёр технологиг бий болгочоод дараа нь юу н анхаарлаа тавьсан бэ гэвэл энэ уус юм ажил хийж гэнэ үгүй юу гэдгийг анхаарлаа. 그래서 활성산소를 잡기 위한 물질은 항산화 효소라고 내가 말씀을 드렸어요. 네, би түрүүнд хэлсэн те антиоксидантыг барьж чадах нь одоо тэр идэвхтэй байцыг барьж чадах нь антиоксидант 엔자임 гэж хэлсэн. 그래서 항산화 요소가 올라가니까 면역이 회복이 되더라고요. 면역이. тэгвэл антиоксидант 엔자임이 тэг хүчин чадал хүчингээ удам дээшлэх тусмаа хүний биений дархлаач гэсэндээ адилхан дээшлээс. 면역이 올라가니까 코비드19 같은 바이러스 치료가 되더라는 거예요. тэг хүний биений дархлаа дээшлэх тусмаа COVID-19-ийн вирус хүртэл устчихжээ. 결국은 활성산소를 잡았더니 면역이 올라가니까 코비드 같은 바이러스를 잡더라. Тэгээ эцэст нь юу гэж хэлэх вэ гэхээр энэ идэвхтэй байцыг тий антиоксидант энзимээр барьсан тохиолдолд хүний биений дархлаа өсөх тусмаа COVID-19 шиг вирусуудыг барьж чадсан. 그래서 이 결과를 국제면역양리학회지에 투고를 했어요. Тэгээ би одоо яг энэ хийсэн энэ туршилтынхаа үр дүнгээ би олон улсын дархлааны pharmacology гэдэг би энийг бүртгүүлсэн. 그래서 이 논문은 몽골에서도 확인이 가능하다. 네, энэ бол хаанаас хийж болно? Монголд ч гэсэндээ энийг шалгаж болно. 자, 그다음에 이 소재를 가지고 대장암 연구를 시작했습니다. Тэгээд би одоо яг энэ усан дуусгаад хийсэн энэ бүтээгдэхүүнээрээ би бүдүүн нарийн гидстэй хавдартай хүн дээр би туршилтаа хийж. 왜 암에 연구를 했냐면 암은 면역하고 연관성이 아주 높기 때문에. Яагаад заавал хавдартай ингээ хүн дээр хийсэн бэ гэвэл яагаад хавдар гэдэг чинь хүний дархлаатай шууд холбоотой. 그래서 이제 우리가 실험을 할 때는 임상 가기 전에 전 임상을 해요. 전 임상. 네. Би одоо нөгөө туршилтаа хийхээс өмнө урд нь ч гэсэн туршилт хийсэн. нөгөө сая нөгөө хүн дээр туршилт хийхээс өмнө ч гэсэндээ туршилт хийсэн. 전 임상을 했더니 모든 면역이 회복이 되더라는 거예요. Тэгээд урдныхаа туршилт хийж байхад миний туршилтнаас харахад бүх тэр туршилтанд оролцсон бүх юмнуудаас дандаа дархлаанууд нь өсөж исэн гэдгийг харагдсан.
그래서 암이 치료가 되더라는 거예요. Тэгэхээр дархлаа өснө өдөгч нь хавдарч гисэндээ эмчлэгдэж гэнэ гэсэн. 그래서 면역이 올라가니까 바이러스 감염에 의해서 발생되는 질병도 치료를 하고 암도 치료를 하더라. Тэгэхээр дархлаа өсөхөөр те хавдарч эмчлэгдэж гэн бидний биеинд байгаа өрөвслүүд эмчлэгдэж гэн вирусүүд эмчлэгдэж гэн. 그래서 이런 결과를 가지고 한국의 유명한 대학병원에서 암 환자들은 면역이 떨어지는데 이 면역이 얼마만큼 활성이 되는지를 임상을 했다. Тэгээ би өөрийнхөө одоо энэ бүтээгдэхүүнээрээ Солонгос улсын дээд сургууль дээр бүдүүн нарийн гидсний хавдартай хүндээ хэрэглээд яаж энэ хүмүүсийн дархлаа нь өсөж байна гэдэгт би туршлага анхаарлаа тавьж ажилласан. 그래서 임상을 이제 어떻게 하느냐면 요게 빨간 게 보이나요? 빨간 거? Би нөгөө туршлагаа яаж хийсэн бэ гэвэл та нар энэ улаан 보링 кинодыг харж байна уу? 2주에 한 번씩 항암을 합니다. Тэгэхээр энэ улаан нь юу вэ гэхээр 2-7 хоногт нэг удаа химийн эмчилгээнд орсон. Нөгөө хавдартай хүмүүс. 그래서 항암을 하면 면역이 떨어지게 돼가 있어요. Тэгэхээр химийн эмчилгээнд оронгоо тэр хүмүүсийн дархлаа нь шууд буурч ирсэн. Унаж ирсэн. 그래서 항암을 하기 전에 우리 물에 녹은 curcumin을 먹고 Тэгээ химийн эмчилгээнд орохоос өмнө манай нөгөө curcuminыг уулгасан. 그때는 항암을 하기 전이기 때문에 면역이 떨어지지 않아요. Тэгэхээр нөгөө химийн эмчилгээнд ороогүй байсан учраас манай curcuminыг уулсан гэсэндээ дархлаанууд унаагүй байсан. 그걸 기준으로 잡고 Тэгээ яг тэр экстэй тавиад 항암을 하고 난 이후에 혈액을 4주째 뽑고 마지막 12주차에 혈액을 뽑아서 비교를 하는 거예요. тэгээд нөгөө curcuminыг эксэгтэй дархлаатай хамт дархлааныхын түвшин ямар байна гэдгийг үзээд curcuminыг уулгаад тэгээд 4-7 хоног энэ дараа нэг химийн эмчилгээнд ороод 4-7 хоног болон 12 дахь 7 хоног дээр нь нөгөө нэг энэ туршлагынхаа тестнүүдийг хийсэн. Яаж өөрчлөгдөж байна гэдгийг. 그래서 이런 식품 소재를 가지고 임상을 한 거는 처음이에요. Би ингэж ийм бүтээгдэхүүнээр тэр ийм хавдартай хүмүүсээр ингэж туршилт хийж байгаа нь хамгийн анхны удаа. 보통 식품 소재는 거의 아주 조금 문제가 있는 사람들을 대상으로 임상을 하지 이렇게 중증 환자, 대장암 사기 환자들을 데리고 임상을 하지 않습니다. Дэлхий дээр одоо бүр ингээ хавдартай хавдрын дөрөвдөх шатанда дууссан байгаа гэсэн үг. Дөрөвдөх шатанда орсон хүндээ ингэж туршил хязгаарч хийж байгаагүй. Өдний зүгээр энэ одоо бүтээгдэхүүнүүдээр бол зүгээр нэг жижигхэн өвдөж байгаа хүмүүстээр л хийжсэн болохоос биш. Бүр ийм дөнгө одоо бүр нөгөө хавдрынхаа дөрөвдүгээр шатанд орсон хүмүүстээр бол анх удаага хийсэн. 그래서 결론적으로 말씀을 드리면 면역 세포가 하는 일은 암 세포를 죽이는 역할을 해요. тэгээд 면역 세포가 하는 역할은 면역 세포는 암 세포를 죽입니다. 네. дархлааны эсэн сайжраад дархлаа нь өсөх тусмаа хавдрын эсийг устгаж өгч байна. 그래서 면역이 올라가면 좋겠죠, 그러면. Тэгэхээр чин нөгөө дархлаа нь өсвөл сайн байгаа гэжтэй. 대부분 70%, 80%까지 면역이 다 올라갔어요. Тэгээд энэ туршилтаас харахад те 70%, 80%, 80% дархлаа нь өсөж ирсэн. 절대로 항암 중에는 면역이 올라가지를 않습니다. Яг химийн эмчилгээндээ яг орсон үедээ бол дархлаа ерөөсөө өсөөгүй. 그래서 결론적으로 이 수용화를 시켰더니 흡수가 잘 되었고 흡수가 되니까 면역이 올라가고 면역이 올라가니까 바이러스를 잡아줄 수 있고 암도 치료가 되더라는 거예요. Эцэст нь хэлэхэд те уусанд уусгаад шингээгээд шингээснийхаа эцэс тэр дотор нь ороод үйл ажиллагаагаа хийгээд
дархлааг үүсгээд дархлаа үүсгэж байна гэдэг чинь хавдар болон вирусыг устгаж өгч эмчилж чад잖아 гэдгийг харсан. 그래서 이러한 소재를 식품 소재인데도 불구하고 이런 암 환자를 대상으로 임상을 한 소재를 가지고 사업을 하는 회사가 인큐텐이다. Энэ бол ийм биш бүтээгдэхүүн мөртлөнгөөс хүнд ийм их дархлаа усыг ийм нөлөө өгч байгаа энэ бүтээгдэхүүн бол ганцхан импотенс байгаа. 이제 두 번째는 뭐가 중요하냐면은 면역 다음에 중요한 거는 염증이에요, 염증. Хоёр дахь чухал юм нь дархлааны дараа юу бас чухал вэ гэхээр үрвсэл. 염증을 놔두면은 만성염증이라고 들어보셨어요? 만성염증이 되고 그걸 그대로 두면 암이 돼요. Үрвсэл яваад дамжрал дахиад дамжсаар байгаа эцэстээ ингээ явсаар агаад хавдар үүсгдэг. 바이러스에 감염이 되면 면역이 어마어마하게 올라갑니다. 염증 수치가 엄청나게 올라가요. Вирус орж ирсэн тохиолдолд хүний биед байгаа үрвсэл эрт огцом өсдөг. 그래서 이렇게 물에 녹인 커큐민을 먹였더니 다시 염증 수치가 떨어지더라. Тэгэхээр ингээ усанд уусдаг усан цэвэртэй куркуминийг уулгасан чинь тэр өсөж байгаа үрвсэл өсөхгүйгээр доошо бууж ирсэн. 그래서 대부분의 면역 세포는 어디에 존재를 하느냐면은 장 안에 존재해요. 장. Ихэнх үрвслүүд хаана байна гэхээр бидний гидсэнд байдаг. бүдүүн нарийн гидсэнд байдаг. 장 안에 면역 세포가 많이 들어있어서 그 장 안에 면역 세포를 공격하는 애들이 누구냐면은 염증인자예요. 염증인자. Тэгэхээр бидний гидсэнд байгаа тэр үрвслүүдийг тэр эмчилгэхэд дархлааг үүсгэх нь бүх юм айгүй гидсэнд байрлаа эзэлсэн байж байгаа. 그래서 장 안에 엄청난 염증이 올라가는 부분을 이 물에 녹은 커큐민이 이 염증 수치를 어마어마하게 떨어뜨려 주더라. Тэгээд куркумин уулгасан тохиолдолд тэр гидсэнд байгаа тэр үрвслийг доош нь дарж буулгаж өгч чадсан. 그러면 왜 염증 수치를 떨어뜨려 줄까? 우리 장 안에 있는 미생물을 조사를 해봤어요. 미생물은 마이크로바이옴. 네. Тэр нөгөө гидсэнд байгаа үрвслийг яагаад ингэ дарж өгч яана гэхээр чинь нөгөө гидсэн дотор байгаа 마이크로박테리 байгаа шүү дээ. 네. 그래서 이 미생물이 염증을 불러일으키는 미생물이 있고, 네, 마이크로박테리 만들어내는 미생물이 있어요. 염증을 만들어내는 미생물. 네. нөгөө энэ 마이크로박테리ноос орчиндээ хүний биед ороод хүний биеийн эсрэг удам ингээ үрвслийг удам ихсгээд бий болгодог тийм 박테리ч байдаг. 요 그림을 보시면 주황색이 보이죠. 주황색이. Энэ хамгийн дээдлийн нөгөө хул өнгөтэй хаар одоо тойруулаад байгаа. 요게 누구냐면은 염증을 불러일으키는 미생물이야. Энэ болохоор чиндээ нөгөө нэг бидний биед үрвсэл үүсгэж байгаа 마이크로박테리. 수용성 물에 녹은 커큐민을 먹였더니 이 주황색이 오른쪽에 보세요. 작아졌죠. Тэнгүүд манай усан сүртэй куркуминийг уулзсан гол баруун гартлын зурган дээр байгаа шиг нөгөө төрөний нөгөө хул өнгөч жижигхэн болсон байгаа. 그래서 염증을 불러일으키는 미생물이 훨씬 더 적어졌더라. 네, тэгэхээр чинь бидний гидсэнд байгаа тэр үрвслийг үүсгэж байгаа тэр жижиг бактериуд ингээ багасж байгаа гэдгийг энэгээр харагдчих. 두 번째는 이 보라색, 여기는 보라색이 안 보이는데 오른쪽에는 보라색이 많이 보여요. Зүүнгэрлэн зурган дээр DSS гэсний хамгийн дээдлс нүг нь чирнэлийн ягаан өнгөтэй байх энэ харагдахгүй байна. А нөгөө TSP дээр нь ягаан өнгө харагдаж байгаа. чирнэлийн ягаан өнгө хамгийн дээдлс. 보라색 미생물이 하는 일은 병원성, 문제가 있는 미생물을 일을 못하게 만들어. 이 보라색 미생물은 좋은 미생물이에요.
이 애가 하는 역할이 뭐냐면 우리가 미생물이 문제가 있는 미생물이 있어. 염증을 불러일으키는 미생물이 있어. 이 애를 염증을 불러일으키지 못하게 만들어버려. Энэ ягаан өнгөтэй нь юу вэ гэхээр эхнийхэн зурган дээр баг харагдахгүй байгаас хажуудлынх нь нөгөө ягаан өнгө нь чинэл ягаан өнгө нь харагдаж байгаа нь юу гэхээр одоо түрүүний нөгөө жижигхэн микробактери байгаа шүү дээ. Тэр бактери чинь багасгаж өгөх чадвар нөгөө үүсгэхгүй байлгаж чад эсрэг тийм үйл ажиллагаа үзүүлдэг. 결론적으로 말씀드리면 나쁜 미생물을 좋은 미생물로 바꾸어 주더라. 네, хоёр дахь ялгаа нь юу гэхээр нөгөө уусан тохиолдолд муу жижиг бактерийг сайн бактериудаар сольж өгч яах гэсэн үг. Ягаан өнгөний чинэл ягаан өнгө. 그래서 이런 좋은 미생물은 장 안에 있는 염증을 제거해 준다. Тэгээд түрүүний тэр нөгөө ягаан өнгөтэй сайн микробактери гэдэг байгаас жижигхэн тэр нөгөө бактери нь болохоор чиндээ бидний гидсэнд байгаа бүх бактериудыг сайжруулж өгнө. 왜 그러면 이런 일이 발생을 하느냐 하면 미생물이 커큐민을 좋아한다. Энэ яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр тэр жижигхэн бактери чинь энэ curcumin аягүй дуртай байдаг. 그래서 커큐민을 먹음으로 해서 좋은 미생물이 장에 많이 형성이 되는 거예요. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг жижигхэн микробактери чинь нөгөө curcumin дуртай учраас идээд тэгээ улам их удаад хүний биений гидс дотор улам сайн бактериуд үүсчихнэ гэсэн үг. 여기서 한번 정리를 하면 좋은 미생물이 장에 많아도 면역이 올라가고 네. Тэгэхээр бидний гидсэнд байгаа жижиг сайн бактери нь өсөх тусам бидний тархлаа бас өснө. 항산화 효소를 많이 활성화시켜줘도 면역이 올라가요. Бас антиоксидант 엔자임ыг өсгөх тусам хүний биений тархлаа өснө. 면역이 올라가면 바이러스를 잡을 수 있고 암을 잡을 수 있고 박테리아를 잡을 수가 있어요. Тэгэхээр дархлаа өссөн тохиолдолд бидний дархлаа өснө хавдрыг барьж чадна бидний биений эсэргүүцлийг бас сайжруулж чадна вирусыг дарж чадна. 그다음은 비만. бидний таргадалт. 이거를 꾸준히 섭취를 하면은 살이 빠지는데 왜 살이 빠지느냐면 비만 세포는 염증 세포예요. 네. Одоо манай бүтээгдэхүүн ингээд ерөөсө тасралтгүй угаал ах юм бол турна. Яагаад турж байна гэвэл энэ таргалалт чинь бас нэг өрөвсөл. 염증을 줄여주니까 살이 빠지는 거예요. Яагаад тэгэхээр чиндээ тэр өрөвслийг багасгах байгаа учраас бид нэ турж яах гэсэн үг. 살이 빠지면서 비만으로 인해서 콜레스테롤이 올라가는 사람이 있는데 비만이 떨어지면 콜레스테롤 수치도 같이 떨어져요. Таргалалтаас болоод зарим хүмүүсийн холестерин нь өсдөг болоод тэр хүн чинь турж байгаа учраас бас адилхан буурч байгаа гэсэн үг. 자, 두 번째는 당뇨입니다. 당뇨. Энэ бол чихрийн шижин өвчин. 자, 당뇨는 우리가 췌장 안에서 인슐린이 분비가 되면서 당 수치를 떨어뜨려요. 네. бид нар нөгөө панкреат байдаг штэ. Тэрнээс нөгөө нэг инсулин гэдэг тэрийг нөгөө гаргадаг тэр нөгөө өөрийнхөө үйл ажиллагааг хийж чадахгүй болсон тохиолдолд нөгөө чихрийн шижингийн тоо өсдөг. 인슐린은 분비가 되는데 일을 하지 않는 경우를 우리는 인슐린 저항성이 왔다 이렇게 이야기를 해요. Тэгэхээр нөгөө өөрийнхөө үйл ажиллагааг хийж чадахгүй тохиолдолд бид нар одоо нөгөө нэг инсулин чинь яг нөгөө өөрөөсөө яг байгаа байранд үйл ажиллагаа явуулах байдал чинь тэрийгэ чадахгүй болж ирэхэд хэлдэг. 그런 사람들은 인슐린 주사를 맞아야 돼요. Тэгэхээр өөрөө тэрийг биеэсээ тэрийг би инсулин болгож чадахгүй байсан тохиолдолд бид нар гаднаас тариагаар тариулдаг. 그래서 인슐린을 일을 하게끔 만들어주는 게 중요하다. Тэгэхээр энд байгаа тэр инсулинийг өөрийг нь ажил хийлгэх хамгийн чухал.
그거를 물에 녹은 커큐민이 인슐린을 일을 하게끔 만들어주는 역할을 해요. Тэгэхээр куркумин ороод тэр инсулинийг хийлэгдэг болдог. 그래서 당 수치가 내려가는 거예요. Тийм учраас зэхлэн шийдэнгийн тэр тоон доошо буурч ирдэг. 당뇨병이 걸리면 모든 합병증을 유발합니다. Зэхлэн шийдэн нэг тусах юм бол олон төрлийн өвчин дагалдж ирдэг. 그래서 건강할 때 당을 반드시 예방해야 돼요. Тийм болохоор эрүүл байж байхдаа та зэхлэн шийдэнгээс бие урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. 나중에 당뇨병이 걸리면 음식도 내가 먹고 싶은 걸 먹을 수가 없어. Хэрвээ зэхлэн шийдэн тусах юм бол би өөрийнхөө идэх гэсэн хүссэн идэх зүйлээ идэж чадах. 그래서 이 물에 녹는 커큐민을 가지고 만든 제품이 닥터큐민 오리진이다. Тэгээд энэ усан дуустдаг, усан сүртэй болгосон энэ бүтээгдэхүүнийг доктор Кюмин Origin гэдэг. 사기 암 환자를 대상으로 임상을 한 오리진이다. Энэ бол тэр хавдартай хүмүүстээр хэрэгэлсэн Origin. 그래서 물에 녹였더니 흡수가 됐고 효능을 발휘하더라. 네, усан дуусгаад хүний энд шингээгээд тэгээ үйл ажиллагаа өгөөд үр дүнгээ гаргав. 그래서 지금부터는 우리 눈, 그 다음에 신장, Тэгэхээр бас нүд, бас зүрх, 심장이 아니고 신장, 콩팥, kidney, 네. 키드니, 볼. 네. 그 다음에 우울증. 네, бид нэр нэгт нь нүд, хоёрт нь боор, гуравт нь одоо энэ шардан дээр бичсэн байгаа нүдийг хэлсэн. Гуравт нь болохоор тэнд нөгөө сэтгэл ингээ гутралд орох. 이런 질병들은 활성산소로부터 온다. 네, энэ бүгд юунаас иж байна гэвэл түрүүний хэлсэн төвний идэвхтэй байж болон хүчил төрөгчөөс. 활성산소 때문에 염증이 발병을 하면서 이런 눈도 나빠지고 콩팥, 신장도 나빠지고 또 우울증도 발생하게 됩니다. 네, энэ идэвхтэй байснаас болоод өрөвсөд үүсээд нүд ч гэсэндээ хараач муудаад буурч өвдөөд ингээ өвчнгүүд үүсч эхэлж байгаа. 그래서 눈을 보호하기 위해서 여러분들이 루테인을 많이 먹죠. Та нар нүдээ ингээ урьдчилан нүдээ сайн урьдчилан сэргийлэхийн тулд рутин удаг штэ. 루테인. 그래서 이 루테인하고 뭐를 같이 먹는 게 좋느냐? 우리 오리진하고 같이 먹어요. 네. Тэгэхээр энэ рутинтэй юу ууд нүдэн сайн вэ гэвэл манай Origin таамаглав. 이게 잘 보일지 모르겠는데 이 형광으로 보입니까? 형광 한가운데. Энэ харагдаж байна уу? Энэ нөгөө нэг ногоон дотор нэг жижигхэн цагаан юутай бууринки дотор дахиад жижигхэн ногоон юмнууд байгаа байхгүй юу? 이 형광이 커큐민이야, 커큐민. 네. Энэ дотор байгаа энэ жижигхэн юунууд curcumin. 커큐민은 눈으로 간다. Curcumin ч гэсэндээ нүд рүү очих гэсэн. 그래서 항산화 효소가 결국은 눈은 활성산소 때문에 나빠지고 활성산소는 항산화 요소가 잡아주기 때문에 눈을 보호할 수가 있다. Түрүүний хэлдэг шиг те идэвхтэй байж их байгаа болохоор нүдний хараамуудаа нүд муудж байгаа. Тэрний эсэргээрээ антиоксидант энзим илүү ихсэх тусам нүдний хараа сайжруулж нүдийг бас сайжруулж өгнө гэсэн үг. 그게 누구냐? 수용화된 커큐민이다. 야가드 гэвэл усан сүртэй. 자, 두 번째는 신장 콩팥이 왜 망가지느냐 하면 түрүүн нүд тэгээд бөөр гэж хэлсэн одоо хоёр дахь бөөр яагаад тэ өвдөж яана гэвэл 염증 반응 때문에 망가지고 첫 번째는 яагаад гэвэл нэгт нь өрөвслөөс болоод 두 번째는 면역 반응이 조절이 안 돼. хоёрт нь дархлаа нөгөө тэнцвэрээ алдагдсан. 세 번째는 이 두 가지를 불러일으키는 스트레스. Тэгэхээр энэ өрөвсөл дархлаа тэнцвэр алдцгааг үүсгэж байгаа нь стресс. 이러한 이유 때문에 콩팥이 망가지는데 энэ эдгээрээс болоод өөр тэ муудаж эхэлж байгаа, өвчөж эхэлж байгаа. 이거를 막아주는 물질이 누구냐? 수용화된 커큐민이다. Энэ сайн бүтээгдэхүүн энийг эмчилж чадах
урьдчилан сэргийлж чадах бүтээгдэхүүн нь curcumin. 자, 그다음에는 이제 우울증. 네, дараагийнх нь 3 дахь нь юу гэхээр чинь нөгөө сэтгэлийн готролд орох. 한국에는 우울증 환자가 100만 명이 넘어요. Солонгост бол одоо тийм сэтгэлийн готролд орсон хүмүүс бол бараг 100 мянгад хүмүүс байна. 그래서 이 우울증 환자에게 curcumin을 먹였더니 많이 정상이 개선되더라. Одоо энэ нөгөө 좋아지더라. сэтгэлийн нөгөө нэг готрол дарамтанд орсон энэ хүмүүстэй curcumin-ыг уулгасан чинь эрс сайжирч байна. 왜 좋아지는지를 봤더니 curcumin은 이런 세로토닌, 도파민, 이 사람이 기분을 좋아하는 물질을 많이 만들어내는 역할을 해. Яагаад энэ сэтгэлийн хөдлөлд орсон хүмүүстэй ингээд нөгөө нэг стресс байгаас хүмүүс яагаад сайжирч байгааг харсан чинь хүнд хэрэгтэй байгаа допамин 좋은 물질을 많이 만들어낸다. 네. хүнд хэрэгтэй байгаа тэр бодисуудыг curcumin бий болгож өгсөн. 또 어떤 역할도 하느냐면 우리가 스트레스를 받으면 코르티솔이라는 이 물질이 만들어지는데 코르티솔 이게 나쁜 애야, 나쁜 애. 우리를 네. 우울감을 주는 게 코르티솔이에요. 코르티솔. 요거를 못 만들게 하는 게 curcumin이에요. 와. curcumin은 яагаад энэ тэ сэтгэлийн готролд орсон сэтгэлийн уналтанд орсон хүмүүсийг сайжруулж байна гэхээр curcumin-ыг уусан тохиолдолд тэр стрессийн гормон гэдэг кортизол гэсэн энэ ингээд тийм удаан хүмүүсийн нөгөө ингээд сэтгэл готролд оруулдаг байдсан найрлага бидний биед байдаг тэр найрлагыг curcumin ороод бариад өгч байгаа юм байна. 정리를 하면 염증이 많은 사람은 우울증 환자가 되기 쉽다. Нэгээс нь хэлэх юм бол бас тэ өрөвсөд ихтэй хүн сэтгэл готролд орох нь амархан байдаг. 활성산소가 많은 사람은 염증이 만들어져서 curcumin은 결국은 활성산소를 잡아주기 때문에 결국은 염증 수치를 떨어뜨리고 염증 수치가 낮아지니까 우울증이 나아지는 거예요. Эцэст нь хэлэхэд curcumin бол тэ хүний биеинд байгаа өрөвслийг дарж байгаа байж байгаа учраас дархлааг өсгөж өгж байна гэсэн. Тэгэхээр сэтгэлийн готролд орохгүй байна гэсэн үг. 그러면 우리가 많은 식품들이 있는데 앞으로 이 식품들을 어떻게 만들어야 될 거냐? Бидний тэ олон ийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Тэгээд цаашдаа ер нь яаж бид нар ийм бүтээгдэхүүнийг бий болгох вэ? гэвэл 446종류의 기능성 식품 원료가 있습니다. 네. 446 төрлийн тийм баадын тийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг. төрөл. 이 원료가 제대로 일을 하려면 원인을 잡아주는 소재가 필요로 해요. 네, энэ найрлагуудыг сайн найрлах хийх юм бол энэ найрлагын үнцийг нь барьж өгөх найрлага хэрэгтэй байдаг. 그래서 이 소재들하고 물에 녹는 이 curcumin을 같이 녹여주는 거예요. 네, түрүүний хэлсэн тэр олон найрлагатай хамт curcuminыг хамт усанд уусдаг болгож өгсөн. 그 중에서 한 5가지만 예를 들어 드리겠습니다. 네. тэгээд тэр дундаасаа энэ дэлгэсэн дээр байгаа 5 төрлийг хэлж өгье. 체지방을 감소시키는 카테킨이 있어. 녹차 추출물 카테킨. 네. Одоо бидний тэ дотоод өөхийг хайлуулж тэ буурууж чаддаг 카테큐민 гэсэн бүтээгдэхүүн байна. 그 카테킨하고 curcumin하고 같이 녹이는 거야. Тэгэхээр 카테큐민, curcumin хоёрыг адилхан 우선 도스득 절대 발생했어. 그래서 그 이름을 카테큐민이라고 이름을 지어줬어요. 되게 내리 카테큐민 게 내렸어. 두 번째는 간 건강을 지켜주는 밀크시슬이 있어. 밀크시슬. 네. 되게 헐턴을 서라 애직인 생 밀크시슬 배가 밀크시슬 안에는 실리마린 물질이 있습니다. 밀크시슬 도토록 найрлага нь бол силимарин гэж байдаг.
그거를 커큐민하고 같이 녹여주는 거예요. 실리마린 큐민이라는 이름을 지어준 거예요. 네. 실리마린 커큐민 хоёрыг хоёр danгийн усан суртаа болгоод холилоод бөгөөд 실리마린 큐민 гэж нэрлэв. 그리고 우리가 식후 혈당, 밥을 먹고 나서 혈당이 올라가는 거를 잡아주는 코로솔산이라는 물질이 있어요. 코로솔산. 네. Бид нэр хоол идсний дараа бидний нөгөө чихрийн нөгөө тоо шижингийн тоо ингээ өсдөг. Тэрийг бууруулах найрлагууд 코로솔 гэдэг найрлага байдаг. 그래서 이 코로솔산하고 커큐민하고 같이 물에다가 녹인 거예요. 그래서 코로솔 큐민이라는 이름을 지어줬어요. Тэгээд тэр ноон бичгтэй байгааг нь хэлж байгаа шүү. 코로솔 커큐민 хоёрыг бас нийлүүлээд усан суртаа болгоод 코로솔 큐민 гэж. 그다음에 콜레스테롤을 떨어뜨려주는 모나콜린 K라는 물질이 있어요. Тэгээд 콜레스테롤ыг унагдаг юу найрлага болоод 모나콜린 K гэдэг найрлага байна. 이거를 커큐민하고 같이 녹여서 모나큐민이라는 이름을 지어주고. 네, 모나콜린 K, 커큐민 хоёрыг хооронд нь нийлүүлээд усан суртаа болгоод 모나큐민 гэсэн нэр өгсөн. 그래서 이러한 원료들은 인큐텐에만 존재를 합니다. Энэ бүх найрлага болон энэ бүтээгдэхүүн ганцхан 인큐텐 байгаа. 여기에 많은 446종류는 누구라도 가질 수가 있어요. Энд байгаа 442 төрлийн найрлагууд хинч ингээд хэрэгж болдог. 커큐민하고 같이 녹인 이러한 물질들은 인큐텐만 가지고 있다. Тэр олон найрлага байгаа ч гэсэндээ усанд уусдаг энэ найрлага нь ганцхан 인큐텐 байна. 그래서 이러한 물질들을 가지고 인큐텐에는 16종류의 제품이 있습니다. 식품만. 네. Зөвхөн уудаг бүтээгдэхүүн ам руу орох төрхөх биш тэгвэл ам руу орж байгаа бүтээгдэхүүн нь 16 төрлийн бүтээгдэхүүн 인큐텐 байгаа. 그래서 인큐텐은 천연 소재 외에는 취급을 하지 않아요. 네. 인큐텐 бол байгалийн найрлагаар хийдэг болохоос өөр ямар ч өөр найрлага ордог. 그래서 완전한 천연으로 이 식품 외에도 아주 멋진 화장품을 가지고 있습니다. 네, энэ уудаг бүтээгдэхүүнээс гадна гоо сайхны бас байгалийн гаралтай гоо сайхны бүтээгдэхүүн байна. 화장품을 죽을 때까지 오래 사용을 해야 되기 때문에 반드시 천연 소재로 만든 화장품을 사용해야 됩니다. Тэгээ гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг өгтлэн хэрэглэх учраас заавал байгалийн гаралтай найрлагаар хийсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. 그래서 인큐텐은 아주 독보적인 누구도 갖고 있지 않는 원료로 다른 회사가 절대 가질 수 없는 원료로만 만든 제품들이 인큐텐에 있다. 인큐텐 бол хинч дагаж ирж чадахгүй, дэлхий дээр хаанч байхгүй ганцхан инкютент байгаа найрлага байгалийн аргаар хийсэн бүх бүтээгдэхүүн ганцхан инкютент байна. 지금부터 우리 한국이 30년 전부터 이 네트워크 사업이 활성화가 되기 시작했는데 네, Солонгос бол 30 жилийн өмнөөс анхудаад одоо энэ network болон шууд худалдааны энэ үйл ажиллагаануудыг хийсэн. 이 독보적인 원료를 가지고 있는 인큐텐 사업을 몽골에서 지금부터 시작한다면 네. Энэ онцгой найрлагатай энэ инкютений бүтээгдэхүүнээр Монгол одоо бизнесээ эхлэн гэвэл 건강도 유지할 수 있고 нэг эрүүл болно гэсэн үг. 부도 창출할 수 있습니다. 네. 돈도 많이 벌 수 있다. 네. Нэгт эрүүлж болно, хоёрт эдийн засаг болон мөнгөний гачигдалд орохгүй болно гэсэн үг. 근데 아무리 많은 돈을 가지고 있어도 근데 их мөнгөтэй байлаач гэсэн. 건강하지 않다면 эрүүл мэнд нь муу байх юм бол 그 돈은 무용지물이에요. тэр мөнгөд ерөөсөө хэрэг байхгүй гэсэн үг. 아시겠죠? 그래서 인큐텐에서 건강도 찾고 돈도 버는 그러한 여러분들이 되시길 소원합니다.
Тийм учраас та нар гэсэндээ те эрүүдмэндээ ч гэсэндээ олж аваад мөнгөтэй болоосэй гэж би та нарыг хүсэж байна. 마지막으로 여러분들이 열심히 일을 하고 계시면 제가 몽골에 가서 강의도 하고 게르 안에서 양고기를 꼭 먹고 싶어요. Та нар идэвхтэй ажиллах юм бол би ч гэсэн Монголд очиод Монгол бас нөгөө хоньны мах идэмээр байна. 다음에는 훨씬 더 많은 사람들 앞에서 강의를 할 것을 기대하면서 오늘은 강의를 마치도록 하겠습니다. 네, өнөөдрийн сургалтыг ингээд дуусгая. Гэхдээ дараагийн сургалтанд одоо байгаагаас илүү олон хүмүүс орж ирээсэй сонсоосэй гэдгийг хүсэж байна. баярлалаа. 감사합니다. 준비한다고 수고하셨어요. 감사합니다. 감사합니다.